chi beule tun tuma hian Redmi Note 5 atanga split screen manda kan swinga kan zir ho don ani rei lo nan tingal zung mai nga setting a kan lutang setting a hin hetan noilama hian additional settings ti kan zonga wai kan huwa helai hian kan lutang chuan button and gesture shortcut ti kan zong liang heta kan huwa hetai kan lut liang chuan open split screen ti kan zong liang heta kan hmule a heta hin kan lut liang ole tuna chuan split screen set theina kan lut ta heta hin enter na picture an lon da back button a kaseta tuna hian picture alanang hian back button long press the back button tinia back button hi ka zuklik deuh wang khan screen hi a in then lo ani screen hi tuna kan ti chinang back button hi kan click na nge tuna kha ka click ta screen to in then ta chia mai hi khoi pal don chuan WhatsApp ne ngalo khoi pal don ta WhatsApp hi kan zuklikang kan WhatsApp kha kan khoi thaya setting po kan khoi thei bokani te chuan WhatsApp le thil dang kan khoi du ta kan khoi du thum chuan WhatsApp teng han danga split screen button ka back button kan zuklik le awang chuan YouTube na kan andon chung YouTube kan zuklik liang teng han thil dang tam tak po kha ti vek thei ni tin message te po message te hla te po ngai thlak thaya Play Store te po ti vek thei ni ka teng kan ol sam deu na ti thei ni tuna bortangin kan ti thaliang kan homanga setting a kan lutang setting atangin additional a kan lutanga button and gesture te kan lut lenga open split screen a kan lut lenga tikan tana set thei mai ni ol sam deuin menu button a po ati thaya home button a po ti thaya ma se ol sam bera chon back button a ta hi ol sam bera ni te jong kha ani lo ve